Pamirsa sesolahan Tirta Kamandalu pindah ke tari sakral religius saking sanggar pancer langit. Sesolahan inucap dados pemungkah festival Ring Desa Suat, sanemawit saking siat yeh miwah mendak Tirta. Krama sane medui sanggar pancer langit, anak agung gede agung Rahma Putra Nugesang, sesolahan Tirta Kamandalu, nenten wanta sesolahan artistik, nanging taler sesolahan sakral, sane ngunggahang indik energi Tirta Kamandalu, toyo suci, ring tradisi spiritual Bali, sane kepercaya medui ang ruat, ang lebur, ang ngurip buana, bebersihan tur ngurip ang jagat. Karya inucap mawit saking kuripan Bali, sane medasar saking kale, dados dasar poros kosmologi spiritualitas. Art Director I Gusti Ngurah Krisna Gita ngunggang sesolahan inucap tios pina ke sesolahan nanging taler medaging piteket. Gerak tarian inggih punika pengrestitian ye toyo sahetirte kauripan retat kale krastitiang sane taler kesokong suaran mantra para pemangku pura sane nyikiang. Festival inucap dados pengrestiti majeng Tirta Kamandalu. Sesolahan inucap kepada dos petang paletan, muput Tirta antuk simbol jeding, tur asap pinaka pengurip Tirta, paletan gagiras kramane nyanggre Tirta, paletan pengelukatan skala ni skala, sah paletan antuk nyobiang kanan imbang alam, manusia miwah butekala. Ring sekala, lanang istri mesolah nyina yang rasa bahagia, rare simbol ni skala ngelintangin topeng saking carang taru, cina alam sani kesuciang, pina kepergina nikade aurani Sri Laksmi latihan nyane ngicenin sarin pemargi sani mabinayan mesolah nenten want ngapalang gerak nanging ngicenin rasa melarapan sesolahan tari Tirta Kamandalu festival air suat warsane mangkin nenten wanta pina ke pikeleng budaya miwa pariwisata nanging cina pengerestiti antuk ngemit kahanan imbang kesukertan miwa nguripang tirtaning kauripan. Hendra, Bali TV.